Hello sa tanan Bisaya nga naa diri sa Germany. Palihog kog tanaw sa akong video. Doon ako'y tips nga makatabang sa inyo ha katong mga babae nga sige kalarot ang buhok tungod kay maligo man gud ta diri sa Germany og init nga tubig. Unya sa bathtub maglag siya no. Daghan kay mahulog. Sa ako o mo bisan ni ngani kadaghan akong buhok. Sige jud siya kalarot as in. So I found out na mapalit sa butika nga makatabang sa atua. Vitamin C pakita na ko sa inyo ha. Mapalit ni sa butika, vitamins para sa buhok. Nindot siya. So pag malarot matubo dayon gihapon atong buhok. O naapoy akong ginabutang sa akong buhok pod kani siya mapalit sa DM. So I hope makatabang sa inyo ha. Again, ito siya, palito ninyo sa butika. Salamat sa pagtan-aw sa akong video. Thank you.